Kako provjeriti i pratiti temperaturu vašeg računara ili laptopa? Imate raznih programa za to. Evo ja recimo volim ovaj jedan programčić koji se zove Core Temp. Znači samo ukucate to u Google, odete na prvi rezultat i imate ovdje download. Kada vam se preuzme program, samo ga instalirate ili pokrenete. Evo ja ga već imam instaliranog, da ne gubimo vrijeme. I sad pazite ovako. Program je vrlo jednostavan. Znači ovdje vam napiše trenutnu temperaturu po jezgrama ako imate računar sa više jezgri. Ovdje vam pamti minimalnu temperaturu od kad je program aktivan i najveću koja je dosad bila temperatura. Ovdje vam piše opterećenje procesora. U opcijama programa možete podesiti ovako da se program pali sa Windowsom. I ono što je zanimljivo i što se meni posebno sviđa, što program dođe minimizovan. Znači pogledajte ovdje dole sa desno, imate zapis jezgri, temperatura. Ako vam treba da vidite nešto detaljnije, samo odete na dvoklik. Tako da ovdje možete uvijek pratiti vaše temperature. Zanimljiv program. Narode, na svom kanalu pravim kratke, jednostavne i brze tutoriale vezane za bilo kakve programe, probleme koje imate sa računarom i sličnim stvarima. Molim vas, prijavite se ili subscribeujte se na moj kanal, tako mi pružite podršku jer mi to mnogo znači. Hvala vam.